Genesis chapter number 5 in verse number 24. And we find here, verse number 24, the Bible says, and Enoch walked with God. Dahil lang ti story ti biyag na kakabsat. And Enoch walked with God. And he was not, for God took him. And Enoch walked with God. Hababaya kakabsat, nga pakasalitaan. But it meant everything. Enoch walked with God. Let's go to the Lord in prayer. Thank you, Apo, iti dayti nga bigat. Thank you, kadigiti nga kang kanta, ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Oh, there is a melody in our hearts. Binaliwam, Apo, iti tono, kan kanta iti biyagmi. Today, our song is Jesus Christ alone. Apo, bendisyon nam ti adipen mo, tapno di ka sa ti panakaipanayag ti saom kadag balegi, Apo, kat kwam ti gloria kan panakaidayo. Thank you for your people who are here in the main sanctuary today, and for all our folks out there in their own homes, ngagbuybuya, Apo Diyos, tulungam dagiti internet, tapnon san ko mga putol-putol, Apo, wano san na basta gidep, tapnon handamot lang, Apo, nga mamisan ti samit kan saya at deti mensahe nga may buray itang bigat. Komte gloria kan panakaidayaw. Thank you again for our choir, for all the people involved sa live stream namin ngayong umaga. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Are you walking with the Lord? Let me ask you who are watching today, are you walking with the Lord? Makipagpagnate ka diti, Apo, kakabsat? Is that the walk that you have today? Are you walking with the Lord? To walk with the Lord means agreement. Panakianamong ken panakitunos. The Bible says, how can two walk together except they be agreed? So every day in my life, when I wake up in the morning, nung nag-devotion na akong kakabsat, kadagbasak ti Bible, I wanna make sure nga tibiyag ko kat in tune iti Apo. Day puso kat saan nga sintonado. Kaya ti Apo nga tono na, but it is in agreement, in line, in tune with the Lord. That's what it means to walk with God. In tune. It is agreement with the Lord. Panakitunos, panakitono, tibiyag tayo iti Apo. Another word that I'd like to share with you is communion. Communion. Communion means fellowship. And in every fellowship, there is joy. Nga tirag-u tayo kat ti panakipagpagna tayo ti Apo, it is seeking His heart. You know, communion is two-way. Ti fellowship kakabsat kat two-way. Nga ti Apo sa pulen tayo ti puso na, iebkas na ti heart na kanya tayo. Kat ti heart tayo, iebkas tayo mo't kenkwana. There is communion. Somebody defined fellowship, two fellows in one ship. And I hope the ship is not sinking. But two fellow in one ship, sharing one another's heart, thoughts, feelings, aspirations, and desires. That is fellowship. Kat numan pahantay makita ti Apo kakabsat, ada isuna sa dilangit ti Ama tayo, but walking with the Lord means daily we are in communion. Nga sa pulan tayo ti heart na, as He wants to express His heart to us, we listen to Him, and He listens to us. That is communion. And by the grace of God, I enjoy that communion with God every day. Ito'y sakbayk nag-preach kasarsaritak manun ti Apo kakabsat, Lord, tulungan nat. Baruman dito nga plastar min Apo. Sa bali lang nga makita mo, digiti yung people nga dato'y kakabsat, aya, sa bali, di regta nga ito, naking ka nga, dadigiti agtutubo to'y. I'm not saying hangkay makaparegta kakabsat, aya, ngem sa bali, kakunak Lord sa bali. So, I was praying, Lord, help me to handle this. I know nga uray kasi ti sitwasyon, awan hadlang ti parabor mo, isi catalyst, makapagbalegi kami ti uray anya, because adda ka Apo. So, I'm communing with the Lord. Many times, or nagbabay ka kasarsaritak ti Apo in my heart. Agdi-drive back kasarsaritak ti Apo kakabsat. And then there are times nga, agtugtugaw, agpampanunudak, imbes nga agmulmulunglek, lengling nga kakabsat, kat I'm trying to commune with the Lord. Kunak, Apo, what is it that you want to tell me? Anat ipakitam kanyak, Apo. Anat kayat mo nga iparealize iti biyag ko. That is walking with the Lord. Communion with God.
Another word is submission. Panagtungpal, panagtulnog, isusurot, panagpasako, panakaiturong, paidalan, iti apo. So that is walking with the Lord. Iti yun una nakakabsat kat tiyok. Amoy tiyok. Sangol, hanga tayelot itlog, sangol. Pako. Dua idi kakabsat iti animal nga agwa agarado. Oo. Iso nga di ko na ni Jesus Christ, iti Matthew 11, you will understand that when you have a background of biblical history. Nga ko na take my yoke upon you. Hana ko na nga, ikadag deti sangol ko tas ikaman ti mangisuot. No? The Lord is not saying that. What the Lord saying is this, okay, idin una na ngamin, no agarado kakabsat digiti farmers, kat DJ yoke, dua iti animal nga agguyod. Iso nga masampol nga agkabrid. Ano mabalin jay baka kan kalding nga iso dati agkuakabsat ko saan dagtunos. So what the Lord is saying, take my yoke, ibig sabihin, follow me. Hantipilitan nga ti apo ti umayon kada tayo. He is sovereign God. He is truth. He is life. He is the way. Api nga iso kumakakabsat ti umayon kanya tayo. Datayo iti dapat nga umayon keng kuana. Submission. That is walking with the Lord. Iso nga digiti farmers idigat they wanna make sure nga mayat agtunos digiti idwa kakabsat. So hanga ti apot makitunos kanya tayo. Datayo ti makitunos, makikompromise ti biag taking kuana. We conform ourselves to Him. That is walking with the Lord. Iso nga iti dayti nga bigat kakabsat, can you say you are walking with the Lord? Are you in communion with the Lord? Are you in agreement with God? Are you in submission to the Lord? Another word that you need to understand, the walking with God, reliance. Oh, this is a very sweet word. Panagtalek iti hapo. Amoy no api nga nasamit kakabsat, kuna na kanta, tis so sweet to trust in Jesus. Oh, vain is the confidence of men. Vain is the confidence of men. But if you put your trust in the Lord, the Bible says, the Lord is at my right hand, I shall not be moved. The Lord is my shepherd, I shall not want. Have you experienced the great things in life because of trusting the Lord? Napadasan yun kadi kakabsat, dagiti banag nga dadakkel ken nakaskas daaw ken makapasid daaw ken ka gaputan na sursurumon iti nagtalek iti apo. Trust and obey, for there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Hante ko magsarday-sardeng kakabsat nga agtalek iti apo. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. You know, nagdakkel nga bangar kanyak dati because when there are problems I cannot understand. When there are burdens beyond what I am able to carry, then I will just come to God and say, Lord, nagsayatan ti agtalaken ka. When you cast your cares upon the Lord, why? Because He cares for you. That's walking with God. Another word that you need to understand in walking with the Lord is devotion. Devotion means love, affection. You know, we are all born to express ourselves, to express our affection, to express our love. Kat nagsayatan kakabsat, tatiapo ti mabalinte nga pangi-expressan iti biyag tayo. Nagbayat if somebody will listen to you, but not everyone will. Not everyone will appreciate. Ngem ti apo kakabsat, kat He will listen to how we express our hearts to Him. In accordance to the way nga kayat na nga panangi-express tayo, di panagayat keng kuana. Our devotion to the Lord. So brothers and sisters in Christ, are you walking with God today? Nagsimple dati biyag ni Enoch. And Enoch walked with God. That is the whole summary of his life. Yet it was meaningful. And there is so much to talk about walking with the Lord. Kakabsat, there is not enough books. If I'm going to write a book, hana umanay ti time ko siguro ti biyag kong agsurat ti libro maipanggap ti panakipagpag na iti apo. I have read so many autobiographies nga mismo nga digijay nga maseknan ti nang isurat ti kapadasan dati pa nakipagpagnada iti apokot. Wow! It is as if itugot da kakakabsat in their journey with the Lord and you are just sana all. Oh, I pray I could have that same experience with the Lord. Nga digiti kakabsat in the midst of trials, in the midst of triumphs, in the midst of suffering, in the midst of successes. Ti apo kakabsat, iti nakipagpagnaan da. Well, this morning, what I'm going to speak to you about is the blessings we gain in walking with the Lord. The blessings we gain in walking with the Lord.
Di ba? Sino kada kayo no mangan kakabsat kit kita nyo di calorie. Dirabi kakabsat kit nangalak ti biskuit di rep. Kinitak di calorie na. Paunay kit tinaya. Nagimas ngamin dati nga biskuit tinaya. Calorie! Mag-gain man dito yan. How among of you have gained weight for the last 3 months? Anyone? Nag-gain kayo ti weight for the last 3 months? Uno nag-lose kayo ti weight, kakabsat. But you know, when you walk with the Lord, you will gain. Yes, there may be some losses. There is a cost, a price to pay. Because you cannot serve 2 masters. Tama mo, bali nga mapagserbian ti duwa nga master. Kung ano ti Bible, you either love this and hate this, or love this and hate this. But no Christian can be two-timer with his love to the Lord and the world. Hindi ka pwedeng two-timer Christian. Na mahal mo ang Panginoon, saka mahal mo ang sanlibutan. No, it can never be. Jesus said, I want you to love me with all of your heart, all of your mind, all of your soul, and all of your strength. If you say you love God today, it's either you truly love God or you are not telling the truth. But you know, if we are walking with the Lord, no makipagpagnatay tiya po kakabsat, it does not mean that we are always perfect. Anak na sa mga perfect nga kang kanayon in our ways. Perfect nga kang kanayon kadagiti thoughts. But it speaks of the desire, the inclination, the turong ti panagbiag tayo kakabsat, panakipagpagnay tiya. What can we gain? Yes, we will lose some things. But it is worth losing it. Because if you think of what you can gain. So there are at least 10. At least pa lang yun, ha? Anong isabi ng at least? Oh, there can be more. That I could share with you from the Word of God, truths that you can gain when you walk with the Lord. Number 1, kakabsat, nagpintas dito. I really like first point. Victory over our fleshly nature. Victory over our fleshly nature. I believe you and I, if you are a child of God, inaldaw kakabsat nga marik na tayo iti panag is-struggle tayo over our flesh. Kat dahito pa nakipagnatay iti apo kakabsat, isut mangted kada tayo iti balaygi. Tapno mapagbaligyan tayo, dayjay lasag tayo. Okay? Awan aldaw nga hantayo, dapat mapagbaligyan, dayta nga lasag. This flesh. Dahito yung kakabsat, DJ ko na ni Apostol Pablo, I groan. I am wishing and looking forward ko na ka DJ glorified body. Ngayon to no ikawas kon, DJ nga glorified body, DJ langit, I will not need to struggle over sin anymore. I will not need to struggle over wrong mindset anymore. Hangkuntun kailangan pa iti makigubal iti makuna nga self once I put on my glorified incorruptible body in heaven. Ngi maging gana nga datay tirabaw iti daga kakabsat. As Christians, daytoy di ko na ti Bible nga mortify, put to death, consider it dead, deny it. That's so hard. Ngem babanti pa nakipagnatay ti Apo, we can gain victory. Do you have that heart today, Lord? Kahit kung nga mapagbaligyak, dito yung nanasaya at kanyak Apo nga agar-ari. How can I be victorious over this? Walk with the Lord. That means be in agreement with God, communion, submission, reliance with the Lord. Galatians 5:16, the Bible says in Galatians 5:16, this I say then, walk in the Spirit. Nakita yung DJ word nga, walk in the Spirit. Makianamong kay the Espiritu ti Apo. Why? Why is it the Spirit? Because idinamati day ni Jesus Christ, God sent His Spirit in us. Dahito iti nga marikna ti presensya iti Diyos ti biyag tayo by His Holy Spirit. Dahito yung matiway ti Apo kakabsat nga agsao, agtignay, agtrabaho kanya tayo ti Holy Spirit na. And the Bible says, walk in the Spirit, meaning agree, commune, submit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. How do you do that, Pastor? Well, this is not very complicated, as you suppose. Mabaling ati pa nag-Greek natin at komplikado. Walk in the Spirit? No, it's not very complicated. It's as simple as saying, yes.
Maybe right now, there are two struggling forces in your life. Force pwersa nga gapo iti bukod mo nga pagayatan, bunulasag. Pwersa nga amom nga iso ti pagayatan ti Apo. Now, you are in between. And what do? Do you say yes to your flesh and ignore God and set aside ni Apo Diyos? Or do you say, yes, Lord? See, the moment when you have this struggle in your life, anyaman detang struggle ti biyag mo ita. Come honestly before God and say, Lord, dito ti struggle ko ita, dito ti situation ko, dito ti Apo ti problema, dito ti burden ko, dito ti battle ti life ko, dito ti agdamang challenge kanyak itangam, dito ti bagbagam. So, Lord, okay, yes. The moment you say yes to the Lord, with your will, you say yes to the Lord, you gain victory over your flesh. Kat daytoy kakabsat nagmanifest ka datayo di ko na ti Bible nga fruit of the Spirit. Ado ka datay kakabsat tinabayagan nga Kristiyano, ngem kasla ditay pay nakita di pa nagmanifest ti fruit of the Spirit. Bunga ti Espiritu. Galatians chapter 5 verse number 22 and 23. Galatians chapter 5, the Bible says, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness. You know, if I'm going to ask you today, iti pa nakipagpagnam ti Apo, ano ti significant iti biyag mo? Well, you might answer, among pastor, ti pa nakipagpagnak ti Apo, ti permi nga nakitak nga balegi kanyak kat deti joy. Kasi alistuak nga may idep. Alistuak nga agkudreb. Alistuak nga dete mapumpundi. Hello? Si bibiyag kay pekabsa, una pundi kayon. Ha? Alistuak nga mapumpundi kat agyaman nagtatay pa nakipagpagnak ti Apo na surusurok iti agrag-o. Joy, peace, long-suffering. Brethren, di gito ikat saan nga words nga mabasbasa yung ta Bible. But they can be real in you. They can be real in your life when you walk with the Lord. Goodness, faith, meekness, temperance. Oh, Pastor, yun ti pa nakipagpagnak iti Apo, dahitoy iti nakitak nga permi nga nuance nga ag-struggle akong kat umasidagat ti Apo, mariknak dayjay balegi, temperance. Against such, there is no law. So, dahito yung kakabsat ti fruit of the Spirit ti panagbiag tayo. Masuot tayo akanayon, right? Umayking ka pa nakasuot akanayon, right? Ada ka di aldaw nga di ka masuot. Ada ka di ka nito nga di ka masuot. Ada ka di lugar nga papanam nga di ka pulos masuot. Everywhere you go, wherever you are, whoever you are with, masuot ka nga masuot. Ngem ti pa nagipagpagna tayo ti Apo, patauden na ti bunga ti Espiritu Santo. Kat ito yung fruits kakabsat, ti blessing, agbunga da, DJ kanito, nga very ironic, anak ka na ti ironic, opposite. Adadda kakabsat nga agtaod ti patience, no adad digiti sitwasyon nga maibusking kat panaganos. That is when the fruit of the Spirit manifests. And the only way to have that is to walk with the Lord. To be in communion with God. To be in agreement with the Lord. To submit to Him. To keep Him at the center of your thoughts. Isut sentro di panunot mo. Isut sentro di puso mo. Isut sentro di affection mo. Ti Apo. You might be wondering, Pastor, ada nga tao nga kasta nga for the rest of his life kat napagbaligyan na tila nagbiag nga naragsak babandi pa nakipagpagnana iti Apo. I can tell you, men and women, you have never known. But you can just look at the Bible and find out no kasano digiti nga tao. Babanti pa nakipagpagnada iti Apo, nagprevail iti pamati kadakwada. Nagmayat ti makipagpagna ti Apo. Oh, it's a wonderful thing to walk with the Lord. Victory over our flesh. Another blessings that we gain in walking with the Lord, number 2, is the proper perspective of life. Oh, praise God for that. Proper perspective of life. No magipagpagnaka ti Apo, ikan nakati apagiso nga panakaawat ken panakaamiris ti panagbiag. Proper
perspective. DJ usto nga panang amiris mo, panang assess, panang kitam. DJ pasamak, DJ sitwasyon, hindi pa nagbiag. Long time ago, I was reading the book of Proverbs. And I know it was very timely kanyak nga mabasak dito nga verse kasi hindi mabasak kakabsat. Kalapinitik ti Apo Jeriknak. It seems the Lord was saying, this is what you need. Dito ti dapat nga makitam. In Proverbs chapter 28 verse number 5, I read this verse long time ago. Evil men understand not judgment. Set aside tayo di giant kasi di tayo mo't kayat dito nga mapasamak ti biyag tayo. Amen? Would you like to be an evil man? You want to be an evil man? No, nobody wants here to be an evil man. But they that seek the Lord understand. I said, Lord, is that possible? Understand all things. And what does it really mean, Apo? Understand all things. Amoy ti paka-Istambulan ti ado nga Christian, isut nagpatinggaan ti understanding na. Let me say that again. Ti paka-Istambulan tayo nga Christians, di jay Istanbul mo Istanbul, di paka-itikliban. Di jay point nga nakaitikliban tayo, iso di jay nagpatinggaan, di jay understanding tayo, kat di tayon kayat iti agpatuloy. Iti di jay pa nagserbi tayo iti Apo. So what do? Seek the Lord. Idi nabasak deta nga verse ko Apo, I want to practice this in my life. Iso nga no umahin, digitay challenges, digitay problems, especially ti ministry na nagdakkel ti church tayo nga kabsat ti HBBC. We have many pastors now, kat digitay nga pastors tayo kat agleb-level up damutan by the grace of God. And as a leader, dapat mas angat yung aking espiritualidad, mas angat yung aking godliness, mas angat yung aking understanding. Because as a leader, I must be able to lead the church into a high, better, new level. By the grace of God, spiritually speaking. So ako Lord, help me, give me the understanding. So I seek the Lord. Now the problema kakabsat, I go to the Bible and seek a verse. Lord, give me a verse. Nga isu iti pangibangunak Apo, iti panangawat ko kada ito yung pasamak. Nga kadayto nga verse isut pagtaudan ti inanamak. Nga kadayto nga verse isut pagtaudan Apo ti comfort ko. Nga dayto nga verse isut mangted ti strength kanyak to keep on going. I seek the Lord. Ket digitoy kakabsat nga instances, hangko malagip amin idan. But good news, I wrote them. I have them recorded. Significant digiti nga panakipagpagnak ti Apo no kasano nga intakder na kasano nga inurnos na't panunot ko kasano nga inkalawa na panakaawat ko kasano nga tinulungan nak nga malasatak mapagbaligyak ijay mind ko digiti nga banag. I had to write them down. Why? There may be some fellow pilgrims nga masapol nanto digiti kakabsat nga pamagbaga, counsel, advice, ti panakipagpag na iti Apo. And they will be wondering, how? And I would be able to say, here's how I walk with the Lord. I'm not saying that you would be like me. I just want you to be like what the Bible says. Because I followed what the Bible says. And I walk with the Lord. I'm not saying nga perfect na kagangkanayon kakabsat. Isungord nga kasapulang nga birukek nga kanayon ti Apo. I can tell you many instances in the Bible, Nehemiah and many people. The Bible nga idi time kakabsat nga kiting agkangitingitan nga makita da kakabsat nga tay talaga nga pegado da. They sought the Lord. Malagip ko di biyag ni Esther nga at stake pegado ti biyag kakabsat ti nation of Israel, the Jewish people, because it was being ruled by a pagan monarch. May isa nga ari nga namamati ka na po Diyos. So, pegado kakabsat ti biyag ti Jewish, and Esther was there in the position kat kuna ni uncle na nga kasin na pay, nga Mordecai kuna na, the Lord has put you in that position in such a time as this. Nakita na kakabsat the purpose ti Apo kat kuna ni Esther, okay then, if I perish, let me perish. But nobody can go to the king without appointment. Awan mabaling nga mapan sumakong kini king ha na maki-appointment. So I'm going right away without appointment.
If I perish, I perish. But you know what Esther said? Tell the whole Jewish to fast and pray for 3 days. Let's seek the Lord. What a blessing and what a victory as a result of that fasting and prayer. Kakabsat, hamo maato iti Kristiyano nga makipagpag na iti Apo. Pagtulakan man yan ng problema, surrounded by man yan ng temptation, there could be times that person will fail, but he will always rise up because he walks with God. Amoy kakabsat, sufferings can be disheartening. Dagiti panubok ti panagbiag makapundi. Hello? Apundin sa nga talaga, daduma ka na kayo kakabsat, adipay maki-emen ang kakabsat, akudro-kudro pan. Ado, dagiti parikot, dagansan ken problema ti panagbiag nga makapundi kakabsat. Nga mapuko mo, DJ, gagar mo ken, gagem mo, magserbiti Apo. Nga mga ramid iti right. It seems it's just easier to go with the flow rather than go against it and stand for the Lord. On the other hand, success can be dangerous. Amom no medyo angat naman ang buhay mo, sa kabilang istorya naman ng buhay ito. It could be dangerous. Ket no awan kakabsat, when we lose sight of the Lord, we will get lost and go astray. Mapukaw tayo kat mayaw awan tayo kakabsat. Kitkitak nga ro, DJ Facebook page ko kat binaliwak impang ko nga general, DJ devotionals. Kitak ni, more than 2,000 mo ti followers nan. And suddenly, carnal thoughts, worldly thoughts, agtaray di panunutang kakabsat. Kat no pagbigyam DJ, kat everything will follow. Gawin mo to, para lalong dumami pa. Lord, help me, Lord. Iso nga, I will commune with God, kat kunak Apo tulungan na, tapnon agtanang agtabaka digito, kat kaslapusa nga magmagnati ado nga ridriduma. Kat no, jakmaan na dan Apo, baka deto iti pakasugatan ti biag ko, kat nagrigat to, kit di nga ma-repair. So Lord, help me. When we lose sight of the Lord, we will get lost. Never lose sight of the Lord. Walk with God. Nuhan nga ti Apo ti sentro ti biag mo ket talaga nga ma-imbalance ka. All of you will agree with that. If you're a Christian who walks with God, nuhan nga ti Apo ti sentro ti panunot mo kakabsat, ma-imbalance ka. That's really true. Isu nga mo yo, babanti pa nagipagpagnatay ti Apo, makita tayo di purpose ti Apo, apeng agsagsagaba ka, kano ure da digiti success ti biag mo, kut saan nga di bagim ti makita, mga di self ti sentro. Hanga, hello self, good morning self, I love you self, hindi yun kundi, morning Lord, I love you Lord. You're denying yourself for the Lord. You're walking with the Lord. Nagmay ti makipagpag na ti Apo. Proper perspective. Put it in the right place. In Psalm 73, ni Salmista Asaph, anat Asaph? As soon as possible. Ni Psalmist Asaph, in share na di experience na met iti biyag. Di bitter side na kan di pa nagipagpag na ti Apo. Kung na di verse 3 kakabsat, he became envious of the wicked. Nakita na ngamin ti biyag da gitay wicked. Anat wicked? Gitay managdakdakes. Da gitay agragsak iti, di ko na ti Bible nga pleasure of sin. Nakita na ida. Kat kuna na di verses number 5 and 6, kinantay man kakabsat, verse number 5. Kuna na, they are not in trouble as other men. A question di panunot na. Sapay Apo, nakawik-wicked ti biyag dangim apay kaslawan riribok da, neither are they plagued. Amom ada jenayin tawan tayo kakabsat ngano makakita ka ti dakas kat Apo. Di ko maisuna ngamin ti nakapasamakan na. Kung kunam no ka, di ba? Kasla ipasam DJ. Wow. And then in verse number 6, therefore pride, kaya ang yayabang nila kasi wala silang nararamdaman na parusa Yun ang
Yung feeling niya parang, Lord, unfair ka naman eh. Iso nga nagpapangas da ni kitam Lord na eh. Nagraranggas da. Kasi wala silang nakikitang trouble, Lord eh. Wala silang, their pride compasseth them about as a chain. Agkakamang ti kinalastog da, Lord, kuna na chain, amoy chain. Oh. Violence covered them as a garment. Ang sama ng loob niya talagang, isumot lang ako na, balik mo nga doon sa verse number 2. Verse number 2. If you could just put it back. Kung wala, it's okay, it's okay. Ngam ko na nagat, my feet, ngan nga ni ak na igalis ko na. Kasi sabalin kakabsat, di focus ti mind na. Awanan eh, awang kingkuanan di proper perspective. You know, but as for me, my feet were almost gone. My steps had well nigh sleep. Ngan nga ni ak na igalisan ko na. When I look at the wicked, parang ma-Istanbul, ma-discourage isunan, dito makikita na kakabsat. Kat ko na di verse 16, kita nyo direct na, verse 16. And verse number 16 of the same chapter, Psalm 73. When I thought to know this, it was too painful for me. Ala, haman siguro, actual akas tat sitwasyon yung adada siguro instances nga marik na ayumot det, ayaw kabsad. It was too painful for me. Mad, di apo. Maabak, deti riknak ka, deti pa nakakit-kita ka, dakwa, da apo, di giti wicked, ungodly, di giti unsaved, apo, parang, bakit ako? Ayon, mga kapatid, yung kanyang naramdaman. But then, in verse 17, kinantay ko kapsat, down to 28, kinantay din na pasamak. Verse number 17, look at this. Until I went into the sanctuary of God. Napanang, binirok na ti apong kakabsat. He walked with the Lord. Then understood either end. Proper perspective. Kunana, verse number 18. Verse number 18. Surely thou didst set them in slippery places. Nagalis gayam di pagtaktak deranda. Nagalis. Isong ano nagalis? Nagalis tumet. Thou castest them down into destruction. Verse 19. How are they brought into desolation as in a moment they are utterly consumed with terrors? As a dream when one awaketh, so, O Lord, when thou awakest, thou shalt despise their image. Thus my heart was grieved, and I was pricked in my reins. So foolish was I, and ignorant. I was as a beast before thee. Nevertheless, I am continually with thee. Thou hast holden me by my right hand. Nariknanan ti presence ti Apo. 24. Thou shalt guide me with thy counsel, and afterward receive me to glory. 25. Whom have I in heaven but thee? And none upon earth that I desire beside thee? Sikat Diyos ko, Apo. Isumutlat Diyos yung pelang kakabsat ni Apo. Uno sa bali nga Diyos mo. If you have any other God, agad deta pagkararagam Deta pagdawatam ti fulfillment ti life mo. Deta dapat mang satisfy king ka, numaitid na ti satisfaction nga kas maitid ti Apo. But you can never find a God like our God. So ako na, but God is the strength, my flesh and my heart faileth. Inamin na mo. Ay, kakabsat. Anak mo it faileth, kakabsat? Mapundi. Di ba tabal? Mapundi. Inamin na, kakabsat. My flesh and my heart faileth. Marsaak. But God is the strength of my heart and my portion forever. Baglangan ng kakabsat. Iso nga hindi dyan, inistorya na ti panagipagpagnana iti Apo. Wow, proper perspective ti panagbiag. So if you are in the middle of something hamo maawatan ti dayting agundaway, I encourage you to come to the Lord. Ur-urayan na tayo ti Apo kakabsat. Nakamimbag ti Apo long suffering ti puso na, compassionate ti puso ti Apo. Merciful. Agpakumbabaga king kuana, han na ka i-despise. Han na ka nga dete, kaslang pagtalawon nga, inkaman haan. Because the sacrifices of the Lord is a broken spirit. And a contrite heart thou wilt not despise. Kunana ti Bible. So come to the Lord. At kunam Apo, DJ preach ni Pastor, DJ verses nga imbasa na, Apo, kimpet kanya, and I'm coming to you. I need that proper understanding of life.
Number 3, blessing that you gain in walking with the Lord. Number 3, I like this part. A truly fulfilled life. A truly fulfilled life. Ano nga son? Dati fulfilled. Na-fulfill mo. Kumbaga meron kang mga desire, at dadigitay kas lang na-achieve ko na tayo, but fulfilled life. And let me give you a point. Adult meaning to fulfilled life, but especially this one. A truly fulfilled life is a life lived with no regrets. No regrets. And walking with the Lord for the rest of your life is a journey you will not regret. No makipagpag na ka iti Apo, iti unos ti panagbiag mo, you will have no regret. I'm now 35 years old. Siyempre, as a human being, I also made wrong decisions in life. Ngamahan nga final, di gajay, no, di ka ti Apo kakabsat, makipagpagnaga king kuana kat, there is a way nga ti Apo, ilasat na ka digito nga problem, tulungan na ka nga mapagbaligyam, digito nga failures, tapnohan mo, ibaga nga, ito yung agpating ti Christian life ko. This is where my Christian life ends. No, and a big no. Because ti pa nakipagpagnam iti Apo kakabsat, di mo pa'y natukod ti kauneg, ti panagayat na kengka. Di mo pa'y natukod ti kauneg, ti kadakkel, ti parabor, nga mabalin nang ipaayking ka. So you know what? I praise the Lord. Look at that once again. A truly fulfilled life is a life lived with no regrets. So bayat ti kinag agtutubo kakabsat, if I look at it, no regrets. I'm so happy. Because jay sentro, jay joy ko kakabsat, kat adda iti Apo. Nga dito yung joy kakabsat kat it lasts through all eternity. Saan lang nga temporary nga dito yung mangtod iti mailasat na ka lang dito yung nga banag iti panagbiag mo di agda mga sitwasyon mo ita, but you know what? It lasts through all eternity. Now, let me ask you a question today. In line with this, if you walk with the Lord, no makipagpagna ti Apo, itatak, sa kumakanyak, no makipagpagnak ti Apo, I'm 35 years old, may kanak pa ti Apo 35 years, siyempre, same different situations, different level of life, different stages, different transitions, adjustment, come still. Surutak lata ti Apo, makikadkadwak lata king kuana, makipagnaak king kuana for the rest of my life. Now, listen, when I come to the end, kasto ito nga tati ibagat, tila babawi kasi murti pagayatan ti Apo. Regret. Will I be saying at the end, mataya kong kakabsat ka, if I look back at kunak, ti babawi kasi muro ti pagayatan ti Apo. My life is not fulfilled. May ibagak tunga ta di jay? How about the opposite? Tuhang ka makipagpag na iti Apo. May ibagam tunga ta. Awang pagbabawyak nga hanasim murot ti Apo. Kunam to nga ta? Awang pagbabawyak nga nag-disobey ka na Apo Diyos. Amom, di pa nag-disobey ka na Apo, isot nakasarakak ti pudno nga ragsak. Di pa nag-disobey ti Apo, isot nakapulfilan ti panagbiag ko. Would you be able to say that? Another question. Sayang dagiti nagadu nga namisak anay lubong nga naragsak, in pamaysak nga minti pa nakipagpagnak ti Apo. Sayang, anot namisak nga nailubongan nga ragsak. Nang runa, di kita iti reasoning nagat sa bali. Abos di langit, awan to kas jayon eh. Sa langit, wala nang beer. Kaya dito tayo mag-inuman. Sayang eh. Kunam to nga tawon no kunam, Lord, thank you so much. Adot na kailiklikat. Nga mangidep ko matirik na ka nagserbi. Iso nga by your grace, ure ka sa nutrigat na aramid ko latat na pasnek nga nagserbi king kagaput na nakipagpagnakat. Giyaman nagtipa nang iliklik mo kanya, kadigito'y Apo nga pakaikulbuak ko pakayabutak ko maikalang ko mat spiritual life ko na po, mapukaw ko mati godly influence ko, tumamnay ko mat asin ko, nagkudrop ko mat silaw ti Christian life ko.
Hana ko mamakita ti lubong ti testimony ti biyag kon. No na ikanunong ti biyag ko kadig ito'y apo nga traps nga nailubungan. No regrets apo, nakipagpagnaken ka. It was wonderful all the way. Journey with God. What a blessing! Oh, another thing kabsat nga sa lutsod. Jaklo ko man namat pati ti sa utiyapon. I regret believing the Bible. Awang nga tamot kakabsat. Amen? Iso nga, a truly fulfilled life is a life lived with no regrets. Kat no makipagpagnaga ti Apo, sigurado nga awantot pagbabawyam. Fulfilled na fulfilled ang pakiramdam ni Apostle Paul. Idi ko na last part na. Fulfilled na fulfilled. Nagmayat. I have fought a good fight. Kunana, di ba? Grabe. I have finished my course. I have kept the faith. He walked with the Lord. In fact, kakabsat, di testimony na, ti amuna, di testimony, di life na, di ba? In-share na. Nung una, ti amuna kakabsat, gaputa, di biyag na idi, before nga amuna ni Jesus Christ, akala niya, fulfilled na siya doon. Kasi, lawyer siya ng batas ng Israel. O ano pa? May reputation siya kasi member of the Sanhedrin. Kumbaga, they belong to the level na yung mga pagka sila'y lumakad, ay, kita mabigbig. Reputable. Educated siya. Siyempre, mayaman. So, akala niya, sa buhay na yon, fulfilled na siya. Pero idi mamamuna ni Jesus Christ, anak ko na, sayang amin digito. I counted all things but dung for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord. Idinamamunan ti Apo. And he started to walk with the Lord. Nasarakan na ti usto nga fulfillment ti biyag na iti Apo. Not on those things, but in the Lord. So how do you apply that in your life? Does it mean, pastor nga, panawa kong ti trabaho, panawa kong digitoy, kat makipagpagnak ti Apo, intay, di bambantayang pastor, we'll just walk with the Lord. Is that what you mean? No. For example, ito nga pagbabike namin Sa akin, significant achievement yung 50 minutes ko lang tinakbo ng bike, trinabel, mula doon sa baba hanggang doon sa sapat, yung base. 50 minutes. Hanggang ba mababa di bike? Go lang. Inurasak talaga Significant achievement sa akin yun. Kasi nung una, 1.5 hours sa akin yun mundik pa akong tumigil. Pero from 1.5 hours, big sabihin, lumakas ang tuhod. Nagkamasel itong mga legs natin. Parang palaka, amen. Lumakas na yung endurance ng heart. Gumanda ang mindset. Nakasurutan DJ usto nga technique. Record breaker, di ba? Sarap sa pakiramdam. Sa totoo lang, ako yung nauna dun Tapos pagdating ko dun, ang ginawa ko kaagad inurasak, numano nga minutes, tigidjat ko kadigidjat. So marunong ka kapsat. Di ba? Sumunod sa akin si Kyle. Kyle, 8 minutes ang distance natin. Proud na proud pa ako Sumunod yung isa. Brad, 10 minutes. Si John Paul, 12 minutes ang distance natin. Lalo na si Pastor Bear, 20 minutes. Di ba? Kaya sabi ko, wow, grabe. I felt good. I really felt good. Pero sa balad yung fulfillment nga na share miti gospel. Iba mga kapatid. Yung nagbike na record namin is earthly lang yun. Pero DJ panangiburay mo ti ibanghelyo nga kadwam ti Apo kakabsat nga nang-share DJ nga gospel is something eternal. Ibang fulfillment when you walk with the Lord. Kaya nung umuwi kami, iba yung joy na, bira, there is a record that I need to beat next time. Motivation yun di ba? Pero sa bali, joy ko nga, han nga kaday jay laeng, but something greater, so di pa nakipagpagnagtiyapo. Gaputa, when we were going back, the church and kakabsat, naglugang kami, bike may gigana pasukin. Idi bumaba kami kakabsat, akastagat, adaduang agtugtugo, kat sinarda nga ako. Let me just share to you something.
that is sabali di fulfillment di riknam nga da na soul win mo compare ka di achievement ko kakabsat ka di nga pinagbike. But siyempre, there is a record to beat. But greater fulfillment in walking with the Lord. Sarap mga kapatid ng Christian life kung naka-mindset ka na sa Panginoon. Look at the life of Moses. Amoy ba di biyag ni Moses? Amen? Taken from the water? Hello? Oh, inaiwanan ni mother na, then finally, naiyangotan kakabsat di palasyo, nagyan isuna di palas, to become the prinsipe ti Egypt kakabsat. Wala ka nang hahanapin pa sa kanyang posisyon. Take a look at this. Sikat sumaruno nga Pharaoh, kung kayamanan ang pinag-uusapan, Egypt ang kayamanan mo, inheritance mo yan. Throne ang inheritance mo. You can have all you want. You can do all you want. You can go where you want. Man! It's ano ko nata yun? US dream. American dream. Grabe! Mga kapatid. Pero you know what? Iniwan niya lang yun, Tita Beng. Si Raulo Si Raulong Moses, iniwan niya yung fulfilled life niya sa Egypt in exchange sa ano? Look at what the Bible says. By faith Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Sabi niya, no, that's not where I belong. You can give me, maitid mo kanyak, iti sapsapulek, tinaintawan. But that is not where I belong. Refuse to be called the son of Pharaoh's daughter. Choosing. You need to choose. You need to choose. You need to settle down. You need to resolve. So, baka digiti single career no, agmi-meeting kam ti Friday night. Digiti nga lesson, challenges, makatulong ti panag-transition nyo ti adulting. Resolve! Don't just listen. Make a decision. Choosing rather to suffer affliction. Mas pinili na ti makipagsagaba. Si Raulo talaga. Agasam ta addadtan. Diba ang kunadan ko, ano ti pagsasaudan? Isubo mo na ti pay-pay. Have you heard of that? Isubo mo, natipay. Kalati arid, adda, digitay mangkamkamat kadetang opportunity, adda ka mo tamang ikugkugtar kadetang opportunity. Kung nadaging ka, di nga ming kapsat, ay, puto, siyak latisi ka. Tapos, siyempre, irasunam, apehan na kad mabaling nga uray nga ag-Pharaoh ka, sa mo to i-convert ti Egypt, nga agbali na Christian. Irasunam, di ba? Pwede naman yun siguro, Moses. Ba't kinakailangan pang iwan mo yan? Agsagaba ka. Pwede namang maging Pharaoh ka na lang at pag may authority ka na, edi pakita mo ang Diyos. Pero sabi ni Moses, no, hamot nga Egypt, destiny mi promised land. And we cannot reach the promised land if we stay in Egypt. Hang kumaragpat, dayjay kayat tiyapo nga maragpat ko, tipan nakipagpag nakkenkwana, no agtali na udak, ngagluglog, iti Egypt, iti lubong. I can never reach, dayjay kayat tiyapo nga maragpat, ti Christian life ko, tipan nakipagpag if I stay in Egypt. So you know what he said? Never mind the palace, never mind the position, never mind the possession, never mind all of these privileges. Choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasure of sin for a season. And then in verse number 26, esteeming. Kasi DJ pa ng value na kakabsat. Sabaling amin ti calculator na kakabsat. Digiti da dumagat ti calculator na katkwa, worthwhile tinay lubungan na panagbiag. Ngam kini Moses ti calculator na katjay, esteeming the reproach of Christ. Greater riches! Pagkagatangam ti kasta kakabsat nga calculator nga, pag-compare ang di, makipagsagaba ka gapuken Kristo,
Day of offer to Egypt, dakdak kila kinabak ng detoy. Anat equation nga inusar mo, Brad? Moses, how did you come up that the reproach of Christ is greater? Ay, baliktad sa. Kasano ti sainti greater no kwan? Greater no kwan? Kanen na, di basbasit, ayan. Greater. Baliktad, kastoy. Okay. Did the reproach of Christ greater than the riches of Egypt? Hamo makita deta no di ka makipagpag na tiyapo. Why kakabsat? For he had respect unto the recompense of the reward. Hante madiscuss ita dito nga reward kakabsat ngam abangan nyo tumalem. Verse 27. 27. Ayan. By faith, he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured. Look at the last part. As seeing him who is invisible. Oh, no ti apo ti makita mga kapsat, everything will grow strangely dim in the light and glory of His grace. So much to learn from the life of Joseph. Inistoryak la kanyayo kakabsat pela di jay, awam pa'y outline na di jay, awam pa'y insights na nga ado. Inistoryak lang ngam I hope nga makita yun kakabsat. Ti patek, ti panakipagpag na iti apo. Haman nga ti biyag mo kut kas ni Moses. Ngem mabalin mo nga i-aim, DJ in-aim ni Moses. Nga ti in-aim na kakabsat kat ti apo. What a blessing. Fulfilled life. No regrets. Iso nga ni Moses, idi panawan ng ti Egypt kakabsat kat no regret. This is a point of no return. Nahon, kunana, pinanawan ng kakabsat ti Egypt, nagbaling nga shepherd, di nga ming kabsat. And for many years, stayed in the wilderness. Idikwan ijayan kakabsat nga sinabot ti Apo iso na, Moses, Moses, kunana di burning bush. Kadamda sapatos mo, na santuan, dito yung ayam mo ita. Kadamda sapatos na. And then the Lord spoke to him. Oh, nagdakkel gayam di plano ti Apo kun Moses. Nga namisan na kuma, kan nairaman pa'y kumatihon Israel, nga nailay-layon kumapi pinagsagsagaba da kakabsat, no di nagtulnog ni Moses ti Apo. Christians, di mo lang amo, ti mabaling nga maaramid ti Apo tabiyag mo. You have no idea. Choose the Lord. Pilyem kumati Apo. Pilyem ti makipagpag na iti Apo. Pilyem ti agtulnog ti Apo. Pilyem ti sumurot ti pagayatan na. Yes, it might be hard, but it will be very rewarding. Amen? Kada kayo mat nga buy-buya iti dahil nga gundawa, if you are new in the HBBC, tuloy dahito no malam, amen? Kat na-bless kay kada ito nga message. Panakipagpag na ti Apo, do you know where everything starts? It starts with a personal relationship with God. Personal relationship with God. Today, nga kundaway, do you have a personal relationship with God? Pastor, anat personal relationship with God. Mabaling nga growing up, amom ni Apo Diyos, nangyag mo abanggap ka na Apo Diyos, nagkibgay mo ka, nagsimsimba ka, nagmisa ka, and everything. But let me ask you today, do you have a personal relationship with God? John 3:16 is the verse. For God so loved the world. Amen? Hante pinili, isunang ang pinili na tayo. What a heart. To rescue a sinner like me. Nung kitan tayo, biyag tayo kakabsat. Creator, isuna, creation tayo, what have we done? But despite of all of this, ti Apo, pinili na tayo nga ayaten. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. O kakabsat, duat itarigagay ti Apo kanya tayo. He does not want you to perish. Di nakakayat nga mapukaw. Amen? Number 2, He wants to give you everlasting life. Biyag nga agnanayon. He wants you to have eternal life in heaven. What shall it profit a man if he gain the world but lose his own soul? Amom nakaduntot tao nga dat impyerno kakabsat full of regrets. Full of regrets. Aglalalo, di kita mapamuk i-contracts tapos pigisan na.
Kat hanainikkan ti chance, di opportunity nga mag-ebanghelyo, ni-refuse na nga ni-refuse, ni-reject na nga ni-reject ti Apo kabsat. Mapanto di impyerno, bababawin to. But you know, God wants to give you eternal life. Kat ijay nga imbaga ti Apo no kasanutay nga masave. He gave His only begotten Son. By the way, when the Father sent His Son, no regret. Idimbaon na ti anak na kakabsathan, awan pa nagbabawi ti ama nga nang ibaon ti anak na. When Jesus gave His Son on the cross, no regret. Hanak ko na nga tila, babawik nga nang ito, tibiyag ko nga natay jay krus, no regret. Out of love, amen? That whosoever believeth, di jay lang ti requirement ti Bible, mamati ka keng kuana. Agtalek ka. That you acknowledge that you are a sinner. That you acknowledge you cannot save your soul. No church can save you. No religion can save you. Commandments cannot save you. Good works cannot save you. And you need to accept Jesus Christ as your personal Savior. Tanggapin mo siya na ano? As your Savior. May Jesus today be your Savior. I'd like to lead you in a simple prayer. Mukha to dagbuy-buya ita kakabsat. You are friends and visitors and guests. Thank you for tuning in today. Ngamahan aksidente nga dakay ti dayti nga bigat. So I'd like to invite you to a simple prayer. Saan ko kararag dito inudikat isuti expression jay faith jay pusom. Tulungan ka lang. Let's pray. Sumurot ka. Apo Jesus, agyaman at tidakkel nga ayat mo. Tasyak man nagbasol, may ikarya madusa, hangko kabailan nga isalakan ti sarilik, ket naawatak nga na-realize ko ita, ti kinasyasin nom nga kas mangisalakan. Nga natay ka jay krus, binayadam ti basol mi, and today, Lord Jesus, I accept you as my personal Savior. Thank you, Lord, for the gift of eternal life. Amen. O, nito dahil nga gundaway, you came to Christ, you express your faith, kini Apo Jesucristo, let us know. You put it in the comment section. At pwede mong sabihin, thank you, Pastor, for that message. Today is the day of my salvation. Kat no pudno nga namati ka kini Kristo itangal daw, inawat mo, you have a personal relationship with God. This is now the beginning of your lifetime journey with the Lord. Maraming ups and downs sa buhay, maraming mga transition, maraming mga crossroads sa buhay, maraming mga pagdadaanan mong adjustments sa buhay, but walk with the Lord. Surutom ti Apo, makianamong kakengkwana, seek the Lord's heart for you. Amen? Oh, digito in-share ko kada kayo kakabsat kat medyo kwape lang digito ya, pang mindset pela digito nga puntos. Awan pa digito ay dado mga medyo practical. Pang mindset pela digito eh. Kat dakkel nga pagpundasyonan tayon iti panagbiag. Amen? Oh, i-review tayo man tinaadal tayo itang bigat. The blessings we gain in walking with the Lord, number 1, victory over our fleshly nature. Nagsaya atang kakabsat. Oh, what a blessing. Number 2, proper perspective of life. Nagbayat nga may enjoy nga ti panagbiag kat ada usto nga pa nakaawat mo. Dete, wow, you have the proper understanding. And number 3, a truly fulfilled life. I only have one life. I only have one life. Life is too short to be wasted. Di ba, Tita Beng? Ano yung cliche mo? Ayun, life is so short to be wasted. Ha? And time is so precious. So, life is so short to be wasted. So, live your life nga awantut pagbabawyam. Hamot nga dete, violente ka nga, pakialam yun, biyag ko. Basta dete, biyag ko. Imarkak yan ba to? Uri na aramidag, awang pagbabawyak deto. Siyempre, di kita stubborn nga panunod ang kakabsat. Natangkan ulo na di jaya. Uray dakas ti aramidag. Uray no, ubrak, awang pakialam yaw. Basta deto, aramidag, awang pagbabawyak deto. Ibang klase yun. Hindi tayo ganon. Amen. Oo. So let us live our life for the Lord. Pilyam ti hapo kakabsat. Ibaga man ta kaabay mo, choose Jesus.
At kung choose to walk with the Lord, walk with the Lord, walk with the Lord. Amen? So, kikinararag tayo kakabsat, narigat ti pa nagbiyak kaya. Ado nga suliso, ado nga challenges, but let's continue to encourage one another.